the latest update crab coming sana sing. Hey, let me say, Oja, for the past 2 weeks ni Ogyaba nkoa. Ya ja tumutum ne ka Ogyaba saa. Reverend Ogyaba, Dr. Ogyaba, we Ogyaba di, ne bo Ogyaba di. Kasi di ni dara begu. Radio ye foforo kra ye fe na fia. Efia say, eye Dr. Reverend Ogyaba prophet. Wadi bia kanenia. Wa wi na ranfo pen. Na ranfo no, say no kire mu fa ye ma minche mu kakra. Ele sen onu na ranfo ne ko eye Ogyaba asori. Na asori ni mu no na Ogyaba frɛ no say ni na yeme ho afa ho onyame akasa afa me ho akire wo entimi so eya bra me honom e wo cancel room na menya nyama bi ma ho na gye ade ekoye na ofie we no mkoya ade ni we no omo ba fie na agya Ogyaba esuma na nkura ba ko say papa seven fa ade ma ho na me adoma number frɛ ne be frɛ ne ombe ya ade e wo fie honom na we na Ogyaba agya ofie na lady ne to ano salad ni to ani na ranfo ne de who knows tomorrow onim nyima ekoso ne ntawantawa ekoso wo mumienu ntem na we na mko wi ase a mko ofie no mko jeje omani bia ge no eko mma no 200 cedis me mako di me ho no me fa be cho say ma 10 million 50 million me fa ncho 200 cedis no na che na ranfo no say eya afia na eka me de nyima meka afia ne say Reverend Ogyaba efi so mu free no on free ni bi uda onim just onim as onim no e na ka che ne say obe expose no the pictures of so Reverend Ogyaba onsuro hwe onsuro the picture be expose onsuro bi pia e de no onsuro be sika kasenti onsuro hwe na ese nya kasi nko a e na de bia ka no eye afia na danfo de bia ka no ye gotie emu nchemu yiye na embra ye ba broskoto metsi obi akasa enkomra asɔre ho wa mani pa be se 30 agya asɔre ama obi a mete ne nka bia wose kasi obi a mete ne nka bia wose kasi enyame me da se me nka se bie abai o hata hoi obedi ma asem de ama me mitimi nso ne nsamfa ne nko hospital ti wotimi frɛ me no aka kyem se so se me boa be fa me ko enam se mitimi nso ne nsamfa ne nkonti na mabusa ne se nti wo se wo how many months me ye chat nyina wa how me delete ba kokra o me delete ba kokra sa asem na kokko sisi a me kogya me fun ato ho fun ne na ebe ka ma asem ama me mwe ma no nka asem ba akompo da fun ne be ka ma asem nyina e di ama me ka se bi fra abrochiri ba me nam kwa so ameba airport no ka chem se me hwehwe bibi te se ring na me ntom mehyɛ nam se sesei wo se me nam a ɛyɛ nkɔfo se me pɛ ɛkɔ na me yes smart nam se me share shop bi a ɛyɛ omoton Vidɛos wo ho na makoto ring di amount bi wiki bia no demand sika afɛ yɛ ma hometi ɛna me frɛ me lawyer am se law asɛm bi say ha me mpɛsɛ me wife bɛte because me di my bibi de asie na ɛno kyerɛ sɛ me respect ni nti me nkɔ yɛ ma ni nhunu enti sɛ bibi say na ba me hu de meyɛ wo se daddy me no wife bɛkasa ɛna ɔne me wife kasa yɛ ɛna me wife sɛ bibi ni ada na wo nka kyerɛ mo ama gay agyeji wo sika saa afei na wo bɛka kyerɛ me na sɛ wo yɛ nipa enti sɛ bibi say aba ada na wa twɛn so ama wa kɔ so ham bebree ansa na wo ba bɛka kyerɛ me na kyerɛ sɛ wo ba ne side de asobo awie ɛkɔ na me yɛ bold na me sɛ me efi na kro me ma wansi di na me doctor no me lawyer no send a letter ɛno me yɛ de brɛ no ka kyerɛ sɛ sika wa agyegye no ɛyɛ efi na kro enyije papa ni sika biem ade na every week bi apese okọ hospital okay so say every week bia na wakọ hospital da dia wakọ nyina ye hwehwe receipt hospital kora na akọ e ma ye nhunu ye kofa receipt nyina bra bepem sese won provide receipt ba akompo ena me lawyer ne ka say girl no onyi ni say girl no enema you okay because when to provide receipt and chebia no no kofa lawyer ne ma me counter ye de na asema lawyer ne be kan say ne client ne say sika bia me de ma ne bia me de che no ana me lawyer ne say baby me frɛ sa lawyer yi ofa phone ko frɛ na sa oni ni nyina na omuko school ba ko oye ne classmate metie me nye nipa bonefo da bi da
ono ankasa girl nankasa edi adanse yese menye nipa bonefo eti so watimi firi nipa mu abeye mi sei dia megya na manyame enti di obi abeka bia wonka efi nne mo beka sama ade ache me nka biem na emom onipa wode ne ho bagye asem ni mu abra woni nyame shirawo yempese wo beka wode ne ho gye asem ni mu abra woni mu hwe na wa ma mesiki for information bia firi me ho wanhu nyansa ma yesa ade no onipa bi ode ne ho gye mu biara watane hye me image biara mema mra na ya adwuma na mehwe se obi beba ba bebusa me ana obi beba beka se me pawache wa meja oba we ya menyame meja na menyame oba e woni se meteme yire ho ena obeka kire me se wate se me yire ha me nam se da bi me yire won ha me ehwo na me hunu se girl no the agenda ne nam na mbusa se hwan na ka kire no so se on kan kire me na ade age ne ye no eye wono kasi no eye beki ena me sofo baako omo na eye saada me sofo baako saa beki ya oge yetimi awia na adwene ama na eja asori me wo of age tenten kese no ono kra no ade na wo kasa na o jeje hu na o ye dede saa eye nkura sesem nti o ye saa e ma na nye saa na wo ko otaba mu ho a omo nye saa saa wo ba be kasa no no afafo no record me ena me nso me se eni etwa sa me stop no oye saa enye wo hu no se enye professional kra say wo preach ya na o tie preach on ye enye saa wa asori baby a wa brand hu akodu ni kwa sa o ma get kwan ema ni di saa insibunu no wo ka wie ya me nso me ye ma dwen sa me kura maka chense ne ntade a wo hye no me mpe na ho siesie no makasa a kire no saa na wo record me o record me ape wono ne kan de wo record but me kasa me shasa me kasa no record no de ko ma beki ko ka kire beki se tie de osofo ne ka eno ni beki be ye one ba wo ba ye ni nyina wo jeje nkofo numbers e wa asore ho wo ma nipa be se 30 eja asore ama obi a metene nka bia wo se kasi asore ho wo ma nipa be se 30 eja asore ama obi a metene nka bia wo se kasi obi a metene nka bia wo se kasi enyame me da se me nka se biem abai o hata hoi obedi ma asem de ama me mitimi so ne nsamfa ne nko hospital ti wotimi frame no aka chem so se me boa be fa me ko enam se mitimi so ne nsamfa ne nkonti na mabusa ne se nti wo se wo how many months ye chat nyina wa how me delete ba kokora o me delete ba kokora sa asem na kokko sisi a me kogya me fun ato ho fun ne na ebeka ma asem ama me mwe ma no nka asem ba akompo da fun ne beka ma asem nyina e di ama me me ka se bi fra abrochiri ba me nam kwan so ameba airport no ka chem se me hwehwe bibi te se ring na me ntom behye nam se sesei wo se me nam a eya nkofo se me pe ekwa na me yes smart nam se me share shop bi a eye omoton Vidɛos wo ho na makoto ring di amount bi wiki bia no demand sika afia ya ma hometi e na me frɛ me lawyer am say law asem bi say ha me mpesa me wife beti because me di my bibi de asie na e no kire say me respect ni nti me nkoye ma ni nhunu enti se bibi say na ba me hu de meye wo se daddy me no wife be kasa e no na me wife kasa ye e na me wife say bibi ni ada na won kan kire mo ama ge ya gigi usi kasa afi na wo be kan kire me na se wo ye nipa enti se bibi say aba ada na wa twen so ama wa koso ham bibri ansa na wo ba be kan kire me na chese wo ba ne side de asobo awie e ko na me ye gold na me say me efi na kro me ma wan si bi na me doctor no ayi me lawyer no okay nurse afia ye bia pato me sere me ka what is your evidence what evidence e wan fa because kasidie obeka say no or the evidence more ne baaye e me ye hu say Reverend Dr. Prophet Ogyaba Wareno akoni fie nso da also what uko East Legon if you back East Legon but evidence ben because cause bebo odin you be also because I mean and if you East Legon obi the better topics when wakon one mother inti afia ade amoya mo pese mo ye nyina no eye tese eye dia ade ye fa so mo na mo nya fa so be na afu
because me busa e fa so be pan like nimdia be na embe na mbonya fim achievement be na mbonya fim madam etimu pa che se so no krampo no wadi mu kra na wa ama mo hwe wa mbo ma support mo hwe ana baby nyime bo ma se bie nkwase asem to the sense sorry for me reaction say obi din di aba ara na duru dada kasi ya fa na di aba when the can fa ma afia na kasi din di aba de wa sha ase expose nsem aso wa better social media okay wa ti wa imagine na ebeti enti o sesen nyebo mama masa mo ya uni se kai se wo ye no wadanfo na wo de na wo di picture ba beto no mo wanim aso ye ware no wanim aso ade ban na wa be kan on social media no mo because ade amoye o record o enti waso enti be me bi no tia de wo ye wo nya awa bi na wa awa ni nkogu mo so na kwata TV so ni radio so na mo so gu mema no se mema na eye wa mi so mo na mo aden afia chimpanzee na live Mr. Sawajen we will Ogyaba Mr. Atigya na on so kono se kono de na wasede se again what na kono wasede na jai se de bia se and fiti se omo sha se kasi di ba na ka mi se atwa obi so de eba na wan matisa abron maso fe no Ogyaba an so de bi nsem yaba de baba bedu mani mu am se kongo sai ma de me na me ti mewe baba bedu mani mu ase boy nti a wise is enough abusa me so de na se na bi ma da ma na bi ma de adwo nwa so bi aba o se eye oba bema na atenka muni bia me ba chopenu ni binom number na etwa go school na so metimi afre no 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 di nkomo atenka de woni bi dia ya because what da wonum se na bema no butu so na oba no butu so no odi na won te hwe a ya pante ya atenka na woni ta atenka powder ni binom na so won to afi bema utedwom airphone nkwabo susua awo mmane ade a me so pe power medicine ni binom ko syrup so e kafuma emani na laptop ni se do no abuso na mani to go screen ase wetimi afre no so de bia pro abuso ya e deliver as ye want me nke bi mo de no konko so ma fire go back ko makra bye.